kaming chu zadi ram din puya ania Rahsiveng branch YMA section 1 hian leader nilai kania kumsang ni le somni palia hian member revision nei zo to ania member hi zanga som pasari kan oma mipa zathum somnga pakhat le meichia za somruk paruk kan oma tin YMA chang hi din le ania member hi mi zahni le panga vel kan nia o kumsang ni le somni palia hian Hmalakna tu Hrang executive committee te chuan kan chop chuak to a chung te chu section property I thei to pati changthlun kan tuma chiatni thatni a property te section hian kan du ang hi kan nei lo deuh thina chuwang heng chiatni a kan hman ro mamua te hi ti puitlin changthlun zoka ti chho kan tum ani o tin kumina hianin faina natlang section chungti fain natlang hi atam theyang ber nei kan tum boka tin section inti hlimna hi kumina hian buat sai kan tum bok ani o tin ei section 1 te hiam property house kan neya kan property house te po hi thei top le phakung to ka thuam that chhozel kan tum bok ani Coming to H Rosang Lena Kania section 2 Ahian assistant leader nilai kania kabulam hi section 2 Ahian assistant secretary nilai ani tundin huna hian YMA member hi zathum somni pariat kan oma mipa zanhi som pakwale meichia za pakwa kan mek ani tichonin kumin chunga section 2 YMA 10 Hmalakna turatan room na Hrang kan nei te natlang nei tumania natlang hi voi ni nei to nia ama sa zo ka hian February ni ria ta khan executive in property house chinfel le a chevel ti fa natlang kan neya chumin huwa chuan executive YMA member pumpuile executive in veng chunga bollo le ilo Hrang ti file khating natlang kha nei ani bok ani ti chuan sangha te zuara bong te latal tumania heng hi property ti chantlun na ta na room na siam ani mek bok ani tin section chunga hian lekha sem tumania chiat ni tleivar te le thalai zan te le thlan lai kal thatur te a lekha sem chuatum ani bok ani tin kan section chunga hian YMA chang kan nei boka he kan YMA chang pol hian kumin chunga hian natlang nei puile namlam azia rang Hrang hanin thil thiat na le injir tirna nei tum ani bok ani ole khati zong kha section 2 report kan ngai thak theida chu ni kalome ke hi kan him chu niki lel ngai zuala ani a section 3 a hian secretary ni lai ve kani ti juan member revision te kan nei zo to nuwa hian section 3 b ka hian member vain mi zli somriat pariat kan oma mi pa hi zathum som ni in me chia hi za som sari pariat kan ni ti juan YMA chang hi member za somli paruk an ombok ani tijuan section 3 ti hian kumin chunga tan Hmalakna tu Hrang kan neya chung kan Hmalakna tu te chu property thom that te property label ti te tijuan section chunga holding board final lampang hoyat tar ti te sumtuak na tur ti te le zirlai ti tha class 12 pass chin citation pek te kan tuma chuba ka chuan khotlang ta na trong trai ho na nei te kan tum bok ani khati zong kha kan section tu kuma kan ti tum le ka report pek thei chu ni ke hi tc la ri sanga section 4 secretary kania section 4 report to nge pedon ani section 4 a hian member hi
mi zali somni le pathum kan oma mi pa hi zani somthum pakua an ni a me chia za somriat pali chuan YMA chang member hi mi za som panga kan oma chuan committee member hi mi somni pasari kan ruata advisor mi pathum kan nei bokani chuan sub committee rang hi kan handina property committee te YMA chang committee te chuan contested committee te kan nei bok ani chuan tungkum chunga hian project rang kan an neya heng te hi kan project siam te chu ni a property house i sak kan han ti a mi hi kan section chunga hian mun olte ram olte kan nei lo awang hian tuna kan da na thin pu cvl chunglu rat chung kwa chuan kan section property te anin hoi da min phal saka an chunga poi hian lom thu kan soya chuan apanina hian printer le kan han ti a printer hi section 14 mambo na kan nei na se mema chuwang chuan printer le ni se kan han ti a hemi hi ti hlo tling to ni in ni som paruk thani sang ni som ni pali khan laser printer cheng sing khat sang ni zaliman kan leya heng kan printer le hi chiat to kan oma an chantin kan semthin angchi han print chona te man thei tura ti khani a tin chubaka chuan property label chei thatti kan han nei boka kan section property chei that ngai te label ni se kan han ti a chuan YMA chang zila ti tha lom puina hi kan han da le boka hi kumtam taka tang to a section 14 na kan lo ti thin khani a July ti tha YMA chang te ko khoma an result ang zela loman pek lompina hlan kha kan han tum le ani chuan sumto na atam theang ber nei ni se kan han ti le boka adot le chuan 3D signboard siam ni se kan ti a hi kan han rom han da la chuan kan thia them thei dan turin signboard lian I love Rahsiveng ti 3D a siam ka kan han tuma tungkuma hian kan ti lo thling thelo ni poin running project ani kan tum ani chuan section chunga hian bolo bom atam theang ber da bel ni se kan han ti boka tin chu baka atop ber dan chu kan project zinga hian kan section chanchin bu name tu hi chua chun som bele ni se kan han ti a po hi hun rei da ka tanga kan local pui ve to khani a tungkuma po hian han chua chun som bele ni se kan ti ani kang te kha section 4 report te pek the chu ni Kaming chu FC Ramelian ya kum sang ni som ni pali chunga ta na section 5 secretary ni kumin chung atan hian member revision kan nei so to a member revision atanga kan mu dan chung section 5 on chunga hian chungkua za pali kan oma member hi meichia somsari pakhat me pa za somnga pathum awain member zani somni pali kan oma YMA chang member hi somliat pasari kanom bok ani kumin chung upsani somni pali chung hian project rang kan neya chung te chu amasabera gas burner lian le kan ti a hi kan section atangin ula h laurin ruangin aron karon donate tange ati haron donate thelo meya chunga kan lom heya adot leya chuan section atam theng bera natlang nei aram chanang de zela natlang nei kan tipoka adot leya chuan career guidance YMA chang pola nei ngai ni se kumin chung atan hian kan ti kan da poka adot leya chuan section property no nei bel ni se kan tia chiato kanom hian kan section hian arsomna kan to ko se thei ema no kan ka sam thina chu nei bel ngai ni se ti kan tia kan da bok adot le chuan section natlang atam theng ber rem chan da nanga poi hot ni se kan ti boka atop bera chuan kumin golden jubilee te ni angin section sport committee din ngai ni se kan ti bok ani ole khang te kha section 5 report ka pek thei te chu ani